Salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat hanggaking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ume kami king aslagan, dating amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing mission para king Ginoo. Arapan tamo'y masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan, masabal, hustisya, kapayapaan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata, kasal pantayanan. Daralami kalamning pangatubot, masabal, hustisya, kapayapaan. Harapan amo'y masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Tango kami Ginoo, king mission mo.
Mayap abak po kaya katamungan. Ngeni po at yutana king kadwang pulot metong a Domingo ning karaniwan na panahon. Talakad tapot ikanto ing dalita pamuklat.
lagyo ning ipa ampo ning anak ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatili yake kayungan. At kaya ko ang timurin. Kapatad adwan taking ginuing pakaluluna, karing kekatang kasalanan. Yak kastayang ngening miyag na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, At at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at tapat, at miyayliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilan Manbirhen, karing sablang Angeles Sampon Santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king bie alang angga. Amen.
manalangin tamo, kaniting misa yabi talak ng kakatang panalangin, ding kapatattang magpasalamat, ding pamilyang manuknangan king Barangay Santa Rita, antimurin, ding devotos ng Mary the Queen. Supposed to be po, itong ordinary day, ing piyesta ng Mama Mary as Mother and Queen. Mary the Queen, pagmasusyan tayo. Oning uling mituli dyan Domingo, ene po kalupan ng kapagmasusyan king Our Lady of the Assumption, adyang mituli dyan Domingo, talagang solemnidad niya. Anya, kailangan niyang bipagmasusyan. Pero yung king kang Mama Mary as the Queen, iya pa talaga miyabe karing solemnity. Nune fiesta, kaya biya po karing fiesta. Nya, pakipangadita mo, bista mateya miyabe king talagang kalendaryong pang solemnidad, ing kapiesta na ning pang Reyna na ning Indo, Regina Coeli, pakipangadita mo na sana king kayang pangareyna at Chubanua, so panakatamo king kekatamong sitwasyon, lalong-lalo na king sitwasyon tamong ngeni king pandemic. Magpasalamat la naman kaniting misa ding pamilya ng late Eliezer at Serviliana Alejandrino, late Bessie Basilio, at pakipangaditala naman ding special intentions dari Nestor at Ami Sumang, early at ingkayang pamilya, Josephine Ocampo, Novelin Obidencio, king karelang intentions, pakipangaditala, ding kaluguran tamong masakit, lubos na sanang tanggapan, ing malusog apami kakatawan, di Nati Diaz, Cristan Alejandrino, Elmer Salas, Carmelita Mangalus, Flor Deliza Nulud, at Leia Rica Santos. Pakipangaditala naman ding Miyang Ubie Eliezer, Felisa, Serviliana, Bessie, Florinda, Josepino, Wilmark, Pedro, Purita, Charmaine, Bienvenido, Angelina, George, Corazon, Maria, Bernardo, Virginia, Mini, Venusto, Fausto, Braulio, Mamerta, Regalado, Marvin, Maximo, Irinea, at ding sablang kaladuaking purgatorio. O tapat a Diyos ning kasunduan, karingal doldo pamamili a kailangan ming gampanan, ibiya mo ke kami ing tetagan parating pipili king ke kanganak at karing kayang dalan at manatiling malapit kaya. Panuanan mi ing masakit ta dalan, aning kailangan ming tuntunan, akakit nung nuna ke dalan. Saupan mo keng miwas karing alanganin na desisyon, anong nu sapat ing kasalpantayanan mi, ban atanggap ing sablang maging bunga ning ke kaming pinili. Papanatilyan mo keng parating tapat kapamilatan ng Heso Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tapo at makiramdam, kingamano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ng Josue. Tinipon na lang Josue karin Sikem, ding sablang tribu na ning Israel. Inaos na la ring makatwa, ring pamuntok, ding ukom at ding talapanimuna ning Israel. At mintala king arapan ning Diyos. Nga nang Josue karing sablang tao. Nung kayo bisang sumuyo, mamili kayong ngening aldong iti, nung kanino kayo sumuyo. Karingaliwang tutunggendang Diyos, asimbanda ring pumpunan nyo, karin Mesopotamia, o ring tutunggendang Diyos, ding Amoreo, ning labwad ang ngeni panok na nganan nyo. Dapat ako ating pamilya ko,
ing Ginu, ya ing kaya kaming suywan. Ngarang may kibat ding tao, ngem nimiya kapilanman gulutan ing Ginu, ban sumuyo karing aliwang tutunggen ng Diyos. Ing Ginung kaya kaming Diyos, liwal na laring makatwa, at ikami, ibat king pangayalipan karin Ehipto, at ikit mi, ing mala adepat na. Iningat na kami no keman miras karing labwad daring sablang bansa, adelanan mi. Inya suywan mi ya ing Gino, uling ya ing Diyos mi. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Pilasan yu at akit ing kaya paning Ginu. Pasalamatan ke ing Ginu kapilanman, labi ko elatok ng pupuri keya. Ing Ginu, iyang pagmaragul ko, makiramdam kayo at tumula ikong mayayalipusta. Lalawan nala at ingatan ng Ginu ring matulid at karelang saingsing kayang pakiramdaman. Dapot malulam yang lupa na karing tawong darapat pamikasala at kaya lang lipulan ban makalingwan la. Neng mamahusla ring matawong matulid, pakiramdaman no ning Ginu at kakabus king sablarang problema. Malapit ya ing Ginu, karetang may nalob, at kaya lang sasagipan, detang milalako kapanayan. Dakal ing kasakitan adaralanan na ning tawong matulid. Dapot iligtas nening Ginu kareting sigalot. Ingatan nening Ginu nanuman ing mapalyari. Meton man karing kayang butol alang mapakli. Dewakan yang makamateking makasalanan, detang masama,
karing banal tanggap lang kaparusan. Iligtas no ning Ginoo ring talasuyo na, alang dugpang parusa, karetang magsantong keya. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, kareng tao Efeso. Uli naningke kayong pamangalang kang Kristo. Pasakop yu ing sarili yu, king metong at metong. Ikayong babay, pasakop kayo kareng sarili yung asawa, antimo ing pamipasakop yu, king Ginoo. Uling ing lalaki, yaing buntok na ning kayang asawa. Antimo i Kristo, yaing buntok na ning iglesia, akayang katawan. At siya naman ing talapagligtas na. Nung makananuneng sa sakupan Kristo ing iglesia, makanyan mo naman ing babay, sukat yang pasakop lubusan king sarili ng asawa. Ikayong lalaki, luguran ye ing sarili yung asawa, antimo ing lugod ng Kristo king iglesia. Dinaon na ing biyena para king iglesia, bang mitalagaya ing iglesia, king Diyos king upaya na ning amano, kay bat neng sarili ng asawa, antimong sarili ng katawan. Ing lalaking malugod king kayang asawa, malugod jaking kayang sarili. Alang taong masama king sarili ng katawan, nune pakanan ne at sisesen, antimo ing daraptan ng Kristo, king kayang iglesia. Dake nakatamo ning kayang katawan, antimo ing sasabyan na ning kasulatan. Uli na niti, lakwan nening lalaki ing kayang tata at ima, at ilang at makiyabe yaking kayang asawa, at ilang adwa maging metong lo. Ating maragul akatutuan apakilala na niti, ing kaugnayan ng Kristo, king iglesia, ing amano ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapuban parangalan, ing mayap a balita. Ding amano mo, Ginoo, espiritula at bie, at iluke ako ring amanong babyebye, alanganga. Ing ginumanatili yakke kayo, At kaya ko ang timurin.
pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya kay ako, o Ginoo. Dakal karing alagad ng Jesus, sinabi ra, masakit ting sasabyana, nining makatanggap kanyan. Dapat Jesus mismo balo na king mibubulungan la tungkol kaniti, inya sinabi na karela, magugulo kayo pamisip kanite. O nung akit kaya po yung anak naning tao, magbalik king kabilyana king minuna, ing espiritu yung babye-bye, alayang ay bye ing laman. Di nga manong sinabi ko kay kayo, espiritula at bye. Dapat ating mapilan kay kayo, maniwala. Uling manibat king kamumulan, balo ng Jesus nung nino ring maniwala, at nung nino ing magtaksil kaya. At nga na pa, iti yang sangka nung bakit sinabi ko kay kayo, king alang milapit ka na ako, subali mo, nung buryan na ning ipa. Manibat na kanita, dakal na lakaring alagad na ring pepay gulot, at enamekyabe keya. Inya sinabi ng Jesus karing 12, kayo, bisa kayo namang mako, nga nang mekibat Simon Pedro, kenu ke pamunta, at ilo ke karing amanong babye-bye alanganga. Maniwala kami, at balo minangeni, king ika, ing banal ning Diyos. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian kay ako, o Kristo. Lukluk dapat makiramdam keng homilya. Maya pa abak po, Mayap-abak din po among. anyang bayu-bayo la po reng fast food chains. Nereng pipangan ng tamong Jollibee, McDonald's, Chowking, Pizza Hut, Shakey's, den. Potang mag-order ka karela, adwala mo pong kukutang da. Yung kukutang da yapining dine-in or take-out, sir. Ngara. Dine-in po o take-out. Later on, may naliwayang bagya ing karelang kukutang. Kukutang dane ing antikanini. To stay or to go. Nga na. To stay po or to go. In terminong ini, actually, many batya US at yan tiken dering Pilipino. To stay or to go. Ngara. Nganing pandemic, kaluwanen po. To stay or for delivery. Ngara. Para delivery na ngeni. Mostly delivery na. Ing karelang o-orderan kareng fast food chain. Pero balikan taytang to stay or to go. Buri kayong gamitan nining termino ngayon ni. Kareng miyasawa. Are you still to stay or to go? Potang enak ko makaintindi. Do you want to stay or do you want to go? Kingkekatang Ebanghelyo ngeni, kapupusan ning chapter 6 ning Ebanghelyo ng San Juan. Bala mo pinutot ning bagyaning ning kekatamong simbahan ning reading ketang kareng synoptic gospels, bigla ning pepalub for kening 4 na Domingo ing tungkol king chapter 6 ng San Juan. Burine para kanako burining i-emphasizing metong kasalpantayanan o paniwalan ning Katoliko yapining tungkol kang Jesus anting pamangan ning bie
o king termino ng Jesus, anting tinape ning biye. Jesus as the bread, Jesus as the food of life. Iya ing pamangan ning biye. Uling peka-emphasize ning Jesus, karening atlong Domingo, ipintagon mo ketang milabasan na Domingo, pigmasusyan tayong Our Lady of the Assumption, supposed to be, may emphasize siyang pasibayo itang topic kaita, uneng itapin, mi tiyempo itang piyesta ng Our Lady of the Assumption. Ngeni, uling peka-emphasize ng Jesus ing kayang sarili as the food that we need in order to be to gain heaven, paka-emphasize ni at pipilit na ing kanong laman na yang maging pamangan, ing kanong daya na ya kanong maging inuman. Anya talagang may gululay isip din kasabi ng Jesus, lalong-lalo na rin ang takatakiki kang Jesus. Ne? Anya pensa king kekatang tauling bahagi na ning ebanghelyo ngeni, papaltone ing reaction daring may karamdam kaya. O hindi ing reaction da. Nga na, masakit ing sasabihan na. Nining makatanggap kanyan. Okay? So, acceptance. Iimpe ka masakit dili keng nanumang relasyon ini. Acceptance. Ne? Itang nung emiatanggap ing ugali na ning asawa mo, sigurado muli mo king tugo. Kayo to stay. Anya, uiteng milyare, uling era atanggap ing sasabyan na, aluay tang area intindihan Actually, area buring pakintindihan. Nung suryan siyempre, ing manuanaping Jesus, what he is saying is about his sacrifice, his body as a sacrificial lamb. Uning ere buring pakintindihan ito. Anya pensa ere buring tanggapan. Ere atanggap ing kayang buring ipasiwala kaya. Nung pansinan may ing discussions between Jesus and these people, akakit kaing itang nung naning sinabi na, yapi na, ene po alilan o dinan clarifications, o kaya ene explain ketang aintindihan da at buri ng paintindi karela. Kasi nung timorin, mama ko na lang lalakwan dan ngara. Masakit ing sasabyan na, nining makatanggap kanyan. So, eno bisang manuwala kaya. Dan burin tanggapan ng sasabyana. So, burin ng sabyan, mamakola. Jesus, nageway tang, amo, intindihan burin kong sabyan O ining burin kong sabyan kay kayo. Na itangaman man ko kay kayo na ing kana kong katawan yang maging pamangan nyo at ing kayo kana kong daya yang maging inuman nyo. Ing burin kong sabyan kanini, yapin ing sacrifice ko, ali. In-explain makanyan. Sinabing makanyan. Uling burine talagang emphasize na itamo, paano, ang timo itang katoliko, paano walang tamo na talagang ingkakanan tamo, uling ipepaltoni ni kin Last Supper, ingkakanan tamo, yapi ni Jesus mismo po tang mag-communion tamo. Ne? Itang ing sakramento ning kayang sarili, ing pamangan tamo yang mas mismo Jesus. And kailangan in-explain kay katamo ita uling aintindihan tayo at uling paniwalan tayo. Kasi itong paniwalan sigurado tatanggapan at uling tatanggapan sigurado ay pakintindihan di ba? Ikay punta lasawa, gagawan nyo itang potang pipilitan niyang pakiintindihan ng asawa yo, siguradong paniwalan ko, mo pakiintindihan niya, nun
pakikwanan niyang tanggapan. Niya, o ito ing ala karening meko kang Jesus. Anya Jesus, ito na kailangan i-explain. Anya pensa, lalo no pong pesa kita na pamanintindi. Sinabi na pakarela nga na, magugulo kayo pamisip kanite. O numong akit ye po inganak ning tao, magbalik king kabilyana king minuna. Buri nang sabihin, tang amanwa ng He is the bread that came down from heaven. Sinabi nito, karing mga labasan tan Domingo. Ngini, ngarapin katang reaction da kaya katang two Sundays ago, ngara, alway Jesus ine, anak ng Jose at karpintero at imanay Maria. Muna nagsabi ni batya kanuking babo. So erepan wala nita. Ngini, pilit ulit na naman ini. So talagang guguluano isip nung suryan me. O ning impantunan ng Jesus nung if these people will believe in Him. Importante itang faith kang Jesus eh. Buri na itang salpantaya kakaya. Anya pensa ding labing adwa anyang kut nan nala o iniing pekibat ng Pedro. Kayo, bisa kayo namang mako nga ng Jesus. Pekibat ng Pedro. Gino, kenu ke pamunta. At ilo ke karing manong babye-bye alanganga. So, lim na sasalpantaya. Maniwala kami at balo minangeni king ika ing banal ning Dios. See? So, iting expect ng Jesus. Iting asahana. Yan po siguro ing pibulayan tangeni. Karing aldoldo tamong pamagdesisyon king pie, iya pamurin ing pipilinan tamo, o pipilinan tayo ing kasalang na ning Diyos. O yan, king decision making, nung suryan may ing kagatang ebanghelyo, decision making ini pamamili. Ninong pipilinan mo? Jesus o ing kalaban? Katang termino ko na din, you want to stay with Jesus or you want to go to the demon, to the destruction of your soul. Yan po ing payatad ng ama ng Jesus king kekatang ebanghelyong hini. King karing aldoldo tang pamibiyebye mayayakit kayo ing pamamili mo kayo. Nung pipilinan me o ali. Nung magtugo ka kaya or to stay ka kaya. Anya, halimbawa, matutukso kang gawang marok. O ita, agkatanan na kaning demonyo kanyan. You want to go to Jesus or you want to go against Jesus or you want to stay with Jesus? Nung pepainabo ka, siguradong meging tugo. Elba Jesus yung pinili mo, ingke kang desisyon. Kaya kung miyasawa, uling kami kaintindi, nga koping mamuisit, yaman English ika naman Chinese yung salitam. Kopin mi kaintindi. Ngini uling kami kaintindi, mikawani na kayo, one. Kadua, uling emune api bata, anya tugo ne ing decision mo, o ingkutang alway tang eme api bata, nune eme buring pibatan. Impisa sabihin talaga ken, buri your choice, your decision. Eme buring pibatan, anya tugo na ka or to stay. King simbahan, dakalta na po balong iskandalo king pisampan. Ne? King kareng paring ginawang iskandalo. Ne? May nga iskandalo kayo siguro. Kareng pemanyapat ming kamuritan. Ikaming pari. Ngayon kutang, do you want to stay or do you want to go? Actually, nung makadepende ya kareng pari ingke kang desisyon, palagay ko,
eya tutong kasalpantayanan inke kang gagamitan. Eya tutong kasalpantayanan inga tsuke ka. Eya makadepende keng pari inke kang desisyon. Makadepende ya kang Jesus. Anya pensain kukutang ng Jesus karing alagad, do you want to stay with me karing alagad? Or do you want to go? Babasi niya king sarili niya. Niya pesa paka-emphasize niya, I am. Ako. Aliwa karetang tibura na, aliwa karetang meging talapagobra na. Uling ding talapagobra na, they are trying their best. Ela pamiras ka rin, ketang perfection. E nakalupang Jesus, perfect ya. Anya kailangan ka magdepende kaya, ketang karetang tibura na. Anya, ulitan ke po. Itangan, ako mag-stay ko king simbahan katolika, uli na nitang dakal pang mga santing nga paring king kaya panda at kabanalan. Aluay ito. In talagang sangka na niya, I stay in this church because I still believe in Jesus. I still believe that He is the bread that I need in my life. Iyan mo talaga yung kailangan ko at tala ng aliwa. Anya, I still go to church, I still attend Mass, I still say the Mass, recite this Mass for the people, because this is the church that is established by Jesus. Telakad nini, agyang ela perfecto ring kayang inagkat, but Jesus Himself, He believes in their ability. Maniwalaya, sasalpantaya yaking karelang kakayahan. Paniwalan ng Jesus, itamo mo naman, pagkapilitan tamong mag-stay, bak kanita, ing eganaganang makapagmulala, ipakit na kay katamo. Amen. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipangmayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Hesukristo ang anak ng bugtong aginutam, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mi bait kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldos sinubliyang mebye, pepay tasya banwa makaluklukwana ning Diyos, ipang may payang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum kareng mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublidang meding mete at king bie alanganga. Amen. Panalangin ning balen, Jesus balo na ing marayo ke katamu, ating taong maniwala. Pisyag tana ing kekatang kasalpantayanan king kredo, king sasalpantaya ko. Manalangin tangi ni para karetang lubos makirake king kekatang kasalpantayanan. Ngatang sumabi, Gino, bustan mong sunlag ke kami ing salamo. Ginu, bustan mong sunlag kaya kami ing salamo. Para kareng ikristo, metong yamong ibat king panahon, amalambat ng milabas, at para kareng manakit keya, bilang ing payintungol ning yato, manalangin taking Gino. Ginu, bustan mong sunlag kaya kami ing salamo. Para kareng ebisang magsalita tungkol kang Kristo, at para kareng magdulap, kareng amano ning bie, ibat keya, manalangin taking Gino. Ginu, bustan mong sunlag kaya kami ing salamo. Para kareng makapibato, kareng amano ng Kristo, at para karetang matatagkil, king sasabiano, manalangin taking Gino. Ginu, bustan mong sunlag kaya kami ing salamo. Para kareng bisang maniwala,
at parakaretang pagkalungkutan do, ing ela makapaniwala, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami, ing sala mo. Para karetang manakit kang Kristo, ae may git king metong, ang makatawong tagimpan, at para karetang magmula ng maniwala, kingi Kristo yaing anak, at tanda ning Diyos, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami, ing sala mo. Para karingke katang kamag-anak, at kakaluguran, ae sasalpan tayo. Para kekatamo mo naman, uling kailangan tapang dakal, asulungan king kekatang kasalpantayanan, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami, ing sala mo. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, bustan mong dinan na keng maragula kasalpantayanan, ning ipa ban lumapit kikeka at ika ing maging ginumi, manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tapat ikan tataya ing dalit para kin pamagsadya karengayin. Talakad tampo. Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon dating tinapi at halak, matampang tanggapano ning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan na sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, ing kamantayan ng Jesus sa anak mo,
Yay ngalagang binayad mo para king ke kaming katimawan, kareting tandaning tinapi at alak, babyenang pasibayo ke kami ing keyang sarili, anting ke kaming pamangan at inuman ning biye. King keyang sikanan, bustan mong tuntun kami king dalan na painturo keka at karing kaparaming tao, anting laman at daya para karing aliwa, king kasalpantayanan at kapanaligan, king kekang kayarian, ama natiling makatalakad, manggaman kapilan. Amen. Ing ginumanatili yak ke kayo, At kaya ko ang timurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Iting karapat dapat at matulid, Tunepin karapat dapat at matuliring pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Kapamilataning kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos mo kami king alang kapupusan na kamatayan, at inaos mo kami king ligaya, ginawa ke kaming lahing pinili, suging saserdosyo, banal abalayan, balen ay niwi. Numan ka rin papasyag milaring mayupaya mong dapat, uling inaos mo kami, iba't king karalumduman, banmiras king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita, kambering sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe alantok ng babye kapurian keka ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasat kamatayan, kinwane ing tinape, pepasalamat yakeka, pirasone, at pinyene karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pepasalamata na kat pinuri, pinyening kalis karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan
at minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakundaya, ing daya ning bay talanganggang tipan, bubu parakke kayot para karing sablang tao, ban ketami patawaran daring kasalanan. Ipasyag tayeng misteryo ning kasalpantayanan. Ini ang hinggaganakan miyoy pa ing kamatayan at pamanyugli ng mebya ng anak mo. Daraon miya kay ting tinapening biyating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kay kaing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo. Ban sumuyo kay ka. Mapakumbabaming pagamuha mo. Kingi kaming ansa ng misulusulok ing katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa. Ing Santa Iglesia mong makalaganap, king metuyato, manmiganap yaking lugod. Kambiyan ng Francisco, ing kay kaming Papa, at Florentino, ing kay kaming Arsobispo, at ing sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming Pepe Naunat, maninaing subling miye, at ting sablang miyangunat ye, tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, yan king kay kabaning panahon, puryendak at paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tuto, kagom ning Espiritu Santo, pupuryendak at parangalan, manggaman king alang, angga. Maniwalan ko at yuko keti, uling pipilinan niya Jesus. You want to stay with Him, for Him, at you don't want to go. Uling paniwalan nyo, iya mo talaga ing kailangan ning biyeta mo. Anya, sundo tayo ti, at paramdam ta kayang we want to stay, kapamilatan ning panalangin at tiro na kay katamo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalawing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning kekang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong ke kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoling kapayapan lalakwan ko, kay kayong kapayapan ko babiye ko, kay kayo, mo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan mo yung panbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka ang timurin. Ipakitangin ng mikaka metong ta king kapayapan. Kaluguran kong kapatad, oy ni Jesus, ing managkat o mangutang kay katamu nung buritaya namang lakwan o burita mong manatili kaya. At dakalpin ing etamo ay tindyan karing turuna, masakit tuparan karing kayang panagkat, antimo ing luguran me ing kasalang mo, mamatawat kang alang tuknang, at nung metampaling yung kaili mong pisngi, patiwanan mong pisngi, patampaling mo na naman. Masakit lapid, dapat nung sasalpantaya takeya, alang imposible ka ring panagkat na. Mapalat tangening lalapit kaya, sasalpantaya, king babyan ng pamangan, makaibiyang tagumpe, king kapag nasana. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas me ingamano mo, kumayap na ako.
dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git kin sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli naningening pinandit, era ka atanggap, king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amig dalang dakal akasakitan kaya kami, at may kakamatena, kareng dakal at tao. Adwan mi ngeni kaya ka ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatchat me kaya kami, ing makahulong mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong.
Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan man nintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring doktor, Narcis, at ding sablang lilingap kareng mi salunan, ban makasuyula kareng masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sariri do, king pamaglingap kareng masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayang unabye. Pagkalam mo kaya kami ingrasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-abe, para king kakayap ding sabla, at ban makasawb kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tayran na kami, king pamagbayong loob, at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos, emo sana pisawili ingaklis mikeka, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib o marigaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, esposo ng Maria. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calungsod. San Luis Gonzaga. Manalangin tamo. Ginoo, manano na sanang iting sakripisyo, pasulungan na karing puso mi ing pakayap ng upaya ning kekang lugod. Antabayanan na sana at panimunan ingke kaming pamagkapilit munyetula keka karing sablang bage. Iti yaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatiliyak ke kayo. At kaya ko ang timurin. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umetana at isundo ing pamanuki king Ginoo. Salamat King Diyos. King Diyos.